Ćao i dobrodošli na moj kanal, ja sam Rada i u današnjem videu pokazat ću vam kako se šminkam za svaki dan. Dakle, prvo što radim, stavljam traku da zaštitim kosu. Zato što ako ne stavim, kosa će mi sigurno biti od pudera. Prvi proizvod za lice koji koristim jeste ovaj MAC Fix Plus sprej. On služi kao priprema lica, a i na kraju kao fiksator. Dakle, ovo služi za svjež izgled lica. Ja najviše volim da izgledam svježe, pa i da ima mi koža neki blagi sjaj, ne volim previše mat izgled. To samo tako naprskam i ostavim da se osuši, ponekad tako malo utapkam, a to se baš brzo suši. Sljedeći proizvod koji koristim jeste ova MAC krema hidratantna kao za isto za svjež izgled lica, ne znam, sa sjajem, sa blagim sjajem u sebi. Evo sad ću vam pokazati kako to izgleda. Ništa, ona je bijele boje, ali kad se namaže, koža dobija neki lijep sjaj. Imam osjećaj kao da mi je koža hidrirana kada ostavim. Ne stavljam baš previše, ali volim da se malo sija. Puder kombinujem ova dva pudera, jer mi tako ispada nijansa kakvu želim. Ovaj puder je odličan. Ako bih birala samo jedan, izabrala bih ovaj L'Oreal True Match, zato što se mnogo ne vidi na koži, za svaki dan je odličan. Ja volim pupa proizvode i miješam ovaj malo tamniji, a ovaj malo svjetliji. A sad dolazi ljeto, tako da stavim uvijek malo ovog, malo... Dakle, kombinujem ova dva pudera, dok ne postignem nijansu kakvu želim. Nekad mi je koža, naravno, kad se osunča malo tamnija nego kad nisam osunčana. Kad nisam osunčana, dovoljno mi je da koristim samo ovaj L'Oreal True Match, ovo je nijansa 3R, 3C, ne znam, Beige Rose, tako se mislim čita. Skoro mi je prazan, ću morati da izvadim tako malo. Dobro. I on vuče malo na rozu. I ja to razmažem, ne stavljam previše pudera za svaki dan, jer ne želim da izgledam okračeno. I da, puder nanosim rukama, jer tako mi se nekako najbolje razmaže. Ovako za svaki dan. Ako bih se šminkala za neku priliku, vjerovatno bih koristila četkicu ili beauty blender da to dobro utapkam, da tu bude više pudera. A ovako razmažem sa rukama. Mada iskreno smatram i da je više higijenski kada nanosite puder rukama, jer ruke ste prethodno oprali, a četkica i beauty blender ako nisu baš svježe oprani, mislim da je bolje koristiti ruke. Okrčim uvijek i usne, ali nema veze, ja to naknadno očistim. Kao što rekoh, ako sam stavila malo pudera na usne, uzmem ovu jednu, inače ove su mi super maramice za skidanje šminke. I očistim usne i obrve. A ujedno i ruke od pudera da ne umažem ostalu šminku. Došli smo do korektora mog, znači obožavam korektor zato što imam tamne podočnjake i to mi je omiljeni dio šminke, a i puder volim baš. Ovo je Maybelline Fit Me korektor u nijansi 8, malo je svjetlija nijansa. Ovaj put, ovdje imam neku tačku kao liči na biljeg, to ranije nisam imala, ne znam šta je. Korektor, dakle, stavljam ovako. Korektor
tapkam sa beauty blenderom jer mi više proizvoda ostaje tu ispod očiju. A tu i želim da mi ostane malo više proizvoda. I dakle, korektor nanosim tako tapkanjem, ne razmazujem ga. Nakon pudera i korektora uzimam ovaj Essence bronzer. On je u nijansi za svjetliju kožu, ali meni je dovoljan za svaki dan, iako mi koža nije baš svjetlija. A u ovom nesesaru malom sam izdvojila osnovne četkice koje mi trebaju svakog dana, zato što ako bih tražila po ostalim četkicama samo bi gubila vrijeme. Za bronzer koristim ovu četkicu, istu četkicu koristim i za rumenilo. Stavim proizvod na četkicu, maknem višak i prvo stavljam ovuda zato što želim da mi lice dođe uže, a ujedno i neki kao osunčani izgled postižem na ovaj način. Zatim stavim malo bronzera i tu ispod jagodice i na jagodicu. I ovdje, dosta malo kao skratim. Tu ponekad stavim još tamniji bronzer. I tu ispod brade. Kako bih istakla ovu kost. Viličnu kost. Najviše volim kad bronzer imam u ovom ovdje dijelu, jer to nekako mi baš promijeni dosta izgled, makar uživo. Zatim uzimam ove MAC sjenke. Tu 3 nijanse uglavnom kombinujem. Sad ću uzeti ovu najsvjetliju nijansu, sad ću vam pokazati. I ovu četkicu. I dakle ovu najsvjetliju nijansu prvo. Samo ovako namažem tu na uglove oka. Zatim dodam ove malo tamnije nijanse. Isto. Na isto mjesto. Više se koncentrišem na spoljašnji ugao oka. To je to, ponekad stavim, ajde stavit ću i danas, malo i ove sjajnije nijanse unutra ovdje u ovom dijelu oka. Sad sam malo previše stavila. Utapkat ćemo to. Stigli smo do obrva. Za obrve koristim olovku Essence Long Lasting Eye Pencil. To možda i nije baš namijenjeno za obrve, ali ja je već duži period koristim za obrve. Rekla bih po nazivu da je za oči. Nacrtam jednu liniju ispod obrve. Tako. I jednu liniju od ove polovine obrve kao ovamo, kako bih malo podigla obrvu. Tako. I to tako izgleda. A onda uzimam četkicu. Tu. I to izblendiram. Za eyeliner ja koristim ovaj Golden Rose eyeliner, izbrisalo se sve sa njega. Uvijek koristim Golden Rose eyeliner, oni su mi najbolji. I stavljam eyeliner samo na ovu polovinu oka, spoljašnju polovinu.
Znači samo jednu blagu liniju koja... Moje oko je ovdje ovako spušteno i samo želim da taj dio malo podigne. Ako i nešto pogriješim, dodam malo tamne olovke, crne ili ove za obrve iznad eyelinera i to se nekako stopi. Trenutno koristim ovu maskaru, crnu, od korijena trepavica ka gore samo prevučem da obojam trepavice da nisu blijede od pudara, nego da su crne. Rumenilo obično stavljam odmah nakon bronzera, ali ovaj put sam zaboravila pa ću ga sad staviti. Ovo je Debora rumenilo, nijansa 58. Stavim na četkicu isto kao i sa istom četkicom s kojom stavljam i bronzer. Maknem višak. I stavim tako. Ostalo mi je još da stavim olovku za usne. Ovo je jedna jeftina olovka koju koristim godinama. Ja ne znam ni kako se zove ovo. Eto, ako će vidite ovu olovku, kupite. Ovo je nijansa 14. Sa njom uokvirim usne. Zatim stavljam ovaj Pupa Van Pruž, nijansa 205. I malo Essence sjaja za usne. Na kraju to izgleda ovako. Hvala vam što ste gledali moj video i vidimo se uskoro u nekom od mojih sljedećih videa. Ćao!